Šta je protruzija diska i kako je lečimo? Diskovi se nalaze između pršljinova i njihova uloga je da ih povežu. Intervertebralni diskovi su ispunjeni tečnošću i oni služe kako bi kičma bila pokretljiva i kako bi se zaštitili kičme i nervi koji prolaze kroz pršljiva. Na ovim diskovima se amortizuju pritisci koji se usled različitih radnji i kretanja mogu usmeriti na kičmu. Protruzija diska je zapravo podtip takozvane hernijacije diska. Hernijacija diska, odnosno diskus hernija, je oblik oštećenja intervertebralnih diskova koji može da nastane usled starosti, gojaznosti, genetike, prirodnog habanja ili povrede. Pod protruzijom diska se smatra vrsta kile kičmenog diska. Degenerativne promene mogu da dovedu do slabljenja intervertebralnih diskova i pomeranja među pršljenima koji se ispoljavaju kao bolovi u leđima, krstima i vratu, ali kao slabost i smanjena pokretljivost leđa. Za lečenje protruzije diska pacijentima su dostupni hirurški i nehirurški pristupi. Hirurški pristup spada u invazivan pristup i zahteva veliki period oporavka. Iz tog razloga je Fizionova centar osmislio protokol lečenja koji podrazumeva set terapijskih procedura uz pomoć kojih možemo rešiti ovaj problem i to u periodu od 12 do 15 terapijskih dana. Procedure podrazumevaju dekompresiju kičme kojom se postiže efekat istezanja kičmenog stuba što dovodi do oslobađanja pritiska koji se vrši na diskove u donjem delu leđa. Robotski laser M8 koji rapidno smanjuje otoke i upale i djeluje na opuštenje spazma mišića. Kineziterapija i RSQ terapija kojom se povećava cirkulacija i smanjuje akutni bol. Miofascijalno oslobađanje je manualna tehnika kojom se vraća fleksibilnost pokreta. Focus Shockwave terapija koja predstavlja revolucionarnu tehnologiju i zlatni standard u lečenju diskus hernije, a kojom se postiže regeneracija oštećenog tkiva, pa čak i kostiju na dubini do 12 cm. Intramuskularna stimulacija kojom se postiže bolja nervna provodljivost, smanjenje bolova kao i spazma mišića. Efekat opuštenja mišića se osjeti odmah nakon izvođenja same procedure. Kako bi ustanovili tačan broj terapijskih dana, koji može biti od 6 do 15, neophodno raditi specijalistički pregled.